Dobro mi došli u još jedan novi video, a danas ću vam pokazati kako pravim pohovane palačinke sa mlevenim mesom. Jednu glavicu crnog luka potrebno je propržiti na malo ulja, dodati pola kilograma mlevenog mesa, zatim začine. Ja sam koristila biber, vegetu, palevu papriku. Dobro promešati i pržiti dok meso ne bude skroz gotovo. Zatim sam dodala i malo origana. Palačinke ispeći po svom standardnom receptu. Za ovu smesu, od ove smese u stvari dobila sam 11 palačinki i filovati kao na snimku. Preklopi se sa strane i zatim se uvije palačinka. Ostaviti jednu kudlaču smese za palačinke. Palačinku je potrebno prvo umočiti u tu smesu, a zatim ide u brezle sa svih strana nekoliko puta slobodno i potom peći na zagrijanom ulju. Da vas ne iznenadi, peku se vrlo brzo, tako da je potrebno paziti i okretati, znači sa svih strana da se ispeče. Uz ovo uvek spremam i jedan namaz. U pitanju je pavlaka i majonez, 3 kašike pavlake, 3 kašika majoneza. Vi dozirajte koliko je vama potrebno. Ovo je neka moja mera. Mnogi ljudi vole i da ubace beli luk također u ovaj namaz. Ja ga samo začinim sa peršunom lišćem. Evo palačinke kada su gotove i jedan presek. Video možete podržati jednokratnom uplatom kao i praćenjem kanala i komentarisanjem.